gosti i prijatelji Kube, dobrodošli na svečanost povodom 90. godišnjice od rođenja legendarnog revolucionara Ernesta Che Guevare, čoveka koji je na jedinstven i neponovljiv način obeležio drugu polovinu 20. veka, postavši simbol svih istinskih revolucija i pobuna i inspiracija za sve one pojedince i narode koji su zbog nametnute im tiranije i nepravde morali da se bore za slobodu i pravdu. Revolucionarni put ga je vodio iz rodne Argentine preko Gvatemala i Meksika, gde se po prvi put sreće sa Raulom Castrom, koji ga potom upoznaje sa bratom Fidelom, sa kojim će zajedno sa ostalim barbudosima 8. januara 1959. godine ostvariti epohalnu pobedu nad diktatorom Fulgencio Batistom i njegovim imperialističkim mentorima. Pobeda kubanske revolucije za Che Guevaru pokazat će se bio je samo jedan kratak predak. Bravo. Ovo je početka. Pobeda kubanske revolucije za Che Guevaru pokazat će se bio je samo jedan kratak predah. On je sanjao o svetskoj revoluciji svih potlačenih naroda sveta, koja se ima ostvariti gerilskim internacionalizmom uz vojno-logističku podršku zemalja tadašnjeg socijalističkog bloka. Usledit će potom Kongo i konačno Bolivija, gde se tog 9. oktobra 1967. u selu La Higuera završava jedan životni i revolucionarni put, a započinje planetarni mit koji se zove Ernesto Che Guevara. Kada danas evociramo uspomenu na Chea, prisetimo se i sledećih misli koje je izgovorio u različitim prilikama, a koje govore o njegovoj nepokolebljivoj veri u ideje revolucije i neophodnosti ličnog odricanja i žrtve za pobedu istih. Ukoliko zadrhtiš na svaku nepravdu, onda si moj saborac. Kad god nas smrt iznenadi, bit će dobrodošla ukoliko je naš revolucionarni poklič dospeo makar do jednog uha koje sluša i jedne ruke koja će se ispružiti kako bi preuzela naše oružje. Ja nisam oslobodilac. Oslobodioci ne postoje. Narod sam sebe oslobađa. Hasta la victoria siempre, comandante. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda tan clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda tan clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para
entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda tan clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda tan clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Señor Presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta Asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número
de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Sa posebnim zadovoljstvom pozdravljam njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Kube u Srbiji, gospodina Gustava Trista del Toda, i molim da mi se obrati. Prijatelji Kube u Srbiji. Prijatelji Kube u Srbiji organizovali su ovaj događaj u znak obeležavanja Čejevog rođendana, koji bi na današnji dan napunio 90 godina. Priča o herojskom gerilcu dobro je poznata u celom svetu, ali postoje dva posebna aspekta na koja se treba osvrnuti: njegovo poreklo i odnos sa vrhovnim komandantom Fidelom Castrom. Če je rođen u gradu Rosario u domu porodice iz visokog staleža, a detinstvo i u Iranu mladost Ernesto Guevara proveo je u Altagraciji, mesto na oko 40 km od Kordobe, drugog po veličini argentinskog grada u centralnom delu zemlje. To znači da je upoznao realnost okruženja daleko od glavnog grada. Od svoje druge godine patio je od hroničkog bronhitisa, a stalni napadi astme ponavljali su se tokom celog života. To je doprinelo da postane izuzetan čitalac i ljubitelj šaha i da postigne visok nivo discipline i samokontrole. Uprko svojoj bolesti i protivljenju njegovog oca pre svega, poznajući preopterećenje koje izlaže svoje srce, više je vole da se bavi napornim sportovima u kojima je bilo potrebno uložiti intenzivan fizički napor. I zato je bio aktivan fudbaler i ragbista. Bavljenje ovim sportovima odgovaralo je njegovoj snažnoj i ujednoj buntovnoj prirodi, što se sa punoletstvom izrazilo kroz njegov antiimperialistički stav i posebno protivljenje politikama koje su vodile severnoameričke vlade jedna za drugom. Če je upoznao i identifikovao se sa društvenim problemima svoga vremena. Godinom 1150. proputovao je 12 provincija na severu Argentine, a godinu dana kasnije započinje prvi obilazak motociklom po Latinskoj Americi,
u društvu svog prijatelja Alberta Granade, s kim upoznaje realnost regiona i obogaćuje svoje poznavanje kulture posjetama ruševinama i prekolumbovskih civilizacija, bibliotekama i muzejima. Putešestvije završava se u Venezueli naredne godine i na njegovom kraju piše: ovo lutanje bez cilja našom velikom Amerikom promenilo me više nego što sam to mislio. Studije medicine započeo je 1947. godine, a završio ih je u junu 1953. Sljedećeg mjeseca kreće na svoje drugo putovanje po Latinskoj Americi, koje traje do decembra kada stiže u Guatemalu, gdje prisustvuje svrgavanju Jacoba Arbenza i povezuje se sa kubanskim revolucionarima koji su već napali kasarnu Moncada. Jedan od njih ga predstavlja Raul Castro, koji mu kasnije omogućuje da stupi u kontakt sa Fidelom u Meksiku. Od tog trenutka pa započinje njegovo dugo prijateljstvo sa liderom kubanske revolucije, koje će se prekinuti tek njegovom smrću u Boliviji. Od početka je Fidel vidio u njemu osobu izuzetne kulture, jednu od najoštroumnijih ličnosti koje smo upoznali, jednog od ljudi najšireg duha, jednog od najrevolucionarnijih ličnosti. Če se kao lekar priključio glavnom štabu u pohodu na Kubu da bi se suprotstavili diktatoru Fulgenciju Batisti, ali sa napredovanjem borbe istakao se kao čovjek od akcije sa uzvišenim osjećajem altruizma i apsolutnom nesebičnošću. Vrhovni komandant lično istakao je da je Che bio prvi koji se isticao u rizičnim okolnostima, bez ličnih ambicija, već samo za željom da ozbiljno obavi dužnost. Dodao bi da je herojskoj gerilca odlikovao apsolutni moralni integritet, čvrsti principi, da je bio revolucionar okrenut ka budućnosti i da su ga pre svega krasile ljudske vrednosti čovjeka, koji propodeva odricanje i samozrvovanje. Fidel je također naglašavao činjenicu da je rođen hiljadama kilometara daleko od naše otadžbine, ali da je, kada se sastao sa grupom Kubanaca, postao uveren u taj cilj i od prvog trenutka pokazao potpuno nesebičnost i velikodušnost. Također je isticao da je bio čovjek koji se u potpunosti davao sebi, da je u slobodnom vremenu koje bi mu dopustio intenzivan rad, žrtvujući san i odmor, učio. Priča se da u kasne noćne sate čitao izvještaje stojeći da ne bi saspao. Ne samo da je bez prestanka radio u Ministarstvu industrije, već je primao posjete, pisao ratne priče i iskustva iz zemalja gdje je putovao zbog obavljanja raznih dužnosti. Njegova naracija bila je zanimljivog stila, jednostavnog i jasnog. Imajući u vidu njegove lične karakteristike, bio je prvi borac imenovan za komandanta koji je rukovodio kolonom u Sierra Maestri i bio je zadužen također zajedno sa Camilo Cienfuegosom da predvodi invaziju sa istoka na zapad, koji su ranije vodili takozvani Mambises u ratu protiv Španije. U ova slučaja Che je u potpunosti opravdao povjerenje koje je Fidel u njega imao. Ernesto Guevara realizovao je misije dobre volje u prijateljskim zemljama po pobjedi revolucije i upravo se naredne godine navršava 60. godišnjica od njegove posjete Jugoslaviji. Boravio je u Beogradu, razmenio iskustva sa predsjednikom Titom i predstavio planove revolucije za budućnost, samo nekoliko mjeseci po preuzimanju vlasti. Za kraj, želio bih da se prisjetim dubokog prijateljstva koje je postojalo između dvojice revolucionara. I zato vam predstavljam poemu Pesma Fidelu, koju je Che 1956. posvetio u oči polaska jahte Granma u Meksiku. Pođimo, vatreni proroče zore, skrivenim neograđenim stazama,
da oslobodimo sredenog aligatora kojeg toliko voliš. Pođimo, poveđujući uvrede čelom punim martijevskih pobunjeničkih zvezda. Zakunimo se da ćemo stići do pobjede ili pronaći smrt. Kada se začuje prvi pucanj i provudi se u čistom divljenju džungla sela, tu, kraj tebe, mirne borce, imat ćeš nas. Kada se na sve strane prolomi tvoj glas, agrarna reforma, pravda, hleb, sloboda, tu, kraj tebe, čekajući konačnu bitku, imat ćeš nas. Na dan kada zver liše svoj ranjeni bog, pogođen strelicom nacionalizacije, tu, kraj tebe, uzdignutog srca, imat ćeš nas. Nemoj da misliš da će našu snagu duša oslaviti dekorisane bube naoružane poklonima. Tražimo pušku, metke i naslov, ništa više. I ako se na našem putu ispreči gvožđe, tražit ćemo pokrov od kubanskih suza da pokrije gerilske kosti na putu u američku istoriju. Ništa više.